moto chino de yal da na yo ga da moto nak da ma ujar so lo tarado man bogol tarado man lo katalu ata da bit faram da lo katalu bogol faram katalu lana lo it kid faram ma katalu faram indo halo they need to know the truth that they should not sell the faram so malda SPLIO kan gari shakal ma SPLIO kan shakal ma olan pi begedes de yom mal mushakal kan bada fiyo this is start for 2022 SPLIO kan gari fi megenes the clarification was SPLIO kan gari fi megenes under riang mashatain olan kan was a sector 1 the which will kan military chief of the state shakal fi megenes kidgwang kidugwal kidnyang kidchunu dare nobody know man kadi shakal fi yuno lakin in the end olan taradu fi tunja wa balak fadal fi tunja ya riang mishar fadal fi tunja pi wit penya kan umale kan muktu wit penya kan fi ya riang mishar wit penya kan riang mishar gad fi but last year sanal fat agbalak mishena go misuk tunja ukin misugu tunja SPLIO jarra the lab malda lakin SPLIO was waging attack woman kan garamal bajam malda garajam malda so le nada bugol gal they surprise attack the ma surprise attack they shagala the continuation but shagala the ma fi surprise attack fi the kedib kullu naz ma kalam far side kedib content a surprise attack what I went was SPLIO gari shagala ma nada min miten ma agbalak shalo min SPLIO lusa garajam agbalak all right tamam gade but the day before SPLIO shagal ma agbalak o tarad agbalak مسك ويفني كان أقولك شكل ما يسفي لا وشكله بتاع تلاده ساعة ده ما شكله بسيط في جيج شكله في جيج بس ده 30 minute لو بيجي كتير ده الناس قاعد يموت تلقى ده كلانجين كابيلو 31 bullet كلانجين كابيلو 31 bullet وادو 30 في قدم واد في ماسور تلقى جيج ده ألف عنده كم ذكيرة لو ضربوا so shakala ma ga da shil sa kamil shakala ga da shil bas kamsar daga 20 daga mot katir bo gabo fizol ba amal siyab fizol ba amal juno o baad kade we will see what will happen tomorrow de yo shakala kade ma fi shakala bo golo ba no go win no agwalak wal no SPLIO no yo kalama ga da golo she mara yam da noir that's lo tarado SPLIO don't get mad ajenta kor she ngar managna أنا يا SPLIO والمباري ومن مسك مالدات dan umbari agbalek raja maldak ومن شاكل مع SPLIO وطرد SPLIO agbalek شال مالdak umbari لكن الليلة ده قصة تاني مال ده ما قاعد في يد بتاع SPLIO ولا ما قاعد في مال بتاع agbalek ما قاعد في يد بتاع agbalek ما قاعد في يد بتاع SPLIO الناس قاعد يشاكل بمال ده there is a fighting going on now الناس قاعد يشاكل pi wi penye kan u shakala ma ji bitja da wen tija bata pariang panru this is what going on now wi penye kan is not under control but agwalek is not under control but South Sudan People Defense Force is not under control but SPLIO wi penye kan they become a front line SPLIO try to control it agwalek ma allies betao try to control it SPLIO ma wire me allies betao they try to control it. So now, shakala maji bi malda. Shakala maji bi tijata parian. So full detail bukun bukra. Alele de we will never know. Damunu batarado alele. Agwalek batarado. Bamsugu venye kaangda SPLIO bishilo. Or munu bishilo. Now, fiya the mutuba now division 4. De division 4. Agwalek yo gadi shakal division 4 will take credit. De siyada bata juba this siyasa bata juba agwalek shakal u division 4 rigi to claim credit they just la aja denga amal yam dawde Samuel Gaitu lagaw fi bilfam and then pounding father is John Grant ajami sure real siyasa bata denga zede zolo mabaru siyasa bata denga Samuel Gaitu is the founder bata bilfam beleta Nuer lakin alele bilfam de beleta denga fi juba o denga get credit that the bill from the bottom. They are the Mashi Alele Vijino Sudan. I will let a shackle shakala, and then
they will claim shakala later. Denka Fadang will come later to claim credit. Da malu fi Malakal. Agwalak shakal ma SPLIO fi Malakal, Tarad SPLIO, Tamara SPLIO, Shal Wen, Shal Dil, Shal Atar, Shal Panjak, Shal Tunja, Lakin Denka witani fi Malakal bata Division 2. Jabara, kal di shokul da Division 2. De shokul da munu di shokul bra Denka. Da mai shokul bra agwalak ma jabi sumuto lañ ma gal thank you lañ. He did not say thank you for me. Oh, my shakara agwalak. Galo de Denka amala jada. Zay umbaru man jabara wala Division 4. Division 4. Da agwalak shakal. Da ma Division 4. That's what they do. They will claim your credit. Loita mazal tang be shilu credit bra. Tabamala jad kede udenga beji bishilu baden. That's why yesterday fi Kalabas, they were celebrating all day. Fi Kalabas, Division 4, Denka, Division 4, Denka. They don't even you know. They did not mention Agwalek. Chekala de kula Agwalek got you Denka didn't mention fi Kalabas yesterday. They don't acknowledge Agwalek. Nanuman Vishuba Agwalek was not the Shagalin Lena. Agwalek the Gwada Sedic. So Gwada Sedic will not get credit. They Gwada Sedic. Bijibuman was Amji Shakal, no Shakala de Intade, but Sigilu Basum Radanka. With a Zulama Barab Galam de Asala Nana Jai Mingaba. Alele, the only song but in Nuer language. Al Fadal. Shall Namud Malu was the Fadal. Wala dinu ma boko fi yom chekal nam anona rujal shall Namud Malu. Da ganim Nuer. That's the only song but minjej with Nuer fi SPL kule Fadal. This five Jejel kan Michigaba fi talado tamani nijej with Nuer. They were singing song in Nuer language. Le ganit Nuer ma fi le la ganit Denga Fadal bus fi online. That's the other but Denka. You fight the claim credit. You fight the claim credit. Ajay te garamul kulu te garamul le Denga. Ite ma garamul le nafsa. Aganim ta jej kulu bra Denga yo sejelu be jej amar fi Malta tain Malta UN. Sejelu kulu. Lakin agani ta Nuer kalau one song bas aganim ta chulu bra SPLA ma fi shala wai. Yom da kan fi wat fadal bagol we nya de jona ka ben ketibo ni biela twaje bongo. Anyany ka ben da dware nya ling tinga twaje mal. Anyany wona nya ge bon dai dora nya ge bon twaje ka ale mal karbin ba tong ma nya ga bon ya wul readi kai twaje garangu ko ga spele twaje ka ale bongo karbin de nyon go nya ge bon kan fi ja chalu bara fadala ganu da denga chulu kan ga de ganu bi asam da be luko da chulu fi bi gaba je bi da chulu kulu ukwale John wajinubo SPLA aywa kwale John wajinubo SPLA aywa wasalna mashina lela dalan chulu mashina lela belena anana jeji tarir bongo neran wala korbulu tekis Daniel Show gadam sading ma de ma kumar fiji awuri yinga kalbon chowuna naga SPLA aywa yowuna naga SPLA kalani ko SPLA talatin fikadan neran wala derin jesa dik kalani ko mamer SPLA toy magon SPLA toy magon oya ba toy ga magolen garam ko tam ka mal kundi toy gad ke tibo lini bi wo ba ke chemi wo ye wona ke klin bon adade ma fielelde denga chalo bara. Why? Ashan tomorrow they will come to us. We liberated you. They all see other policy with Adanga for Sudan. And this is what's going on now. Chakala gadi shakalu de kulu. Pilau. The governor. Riyak guy cook. Yo gadi shakal pilau. Lakin they will never say thank you. Mafi. De mo bordol. Yo gadi shakal pilau. De benmun. Yo gari chakala na dolon yo gari chakala na but denga ma beji bara go la that's all on your gari chal denga be shield credit denga will claim credit denga be sigil bas tarik be isum taw shikala gari chakala fi wala ta nasar fi mugata ta nasar mugata lang mugata mai wudu mugata long chok
o bura biye de Nuer kulu yo ga di shakala na dubat buda Nuer. Lakin you will never see denga jay bara yagul Nuer malaja kwez baktibu tarik bai sum da denga. Yeah, yakwana anana magadi never to hate denga, but we know them for what they do. Maran gal, you know, Malan Rosen King Junior gal, you must be judged by your character. Your character but adenga. This is a true definition but a character but adenga. They will never acknowledge anyone. That's why you will see yesterday they are like a shackle, Bishakal, the Kulu Manajibara Division 4, Division 4, Division 4, Division 4, my view should cow white. Ajat Kulu Sajil Wisdom with adenga. That's why Nuer Almaji Bishakalade, Wabalek Almaji Bishakalade, Sigil Tarik Batak Beluka Batak. Le reference Fikadam. Aya Jabalakamalu Sijilu Luka Shiluk. Parame Kalam Maluka Shiluk. I shan my the Gazutan, the Lama called the Oya Dangajak, the Fagana Moon, the Chiluk de Kulu de Gazukulum. Bakalamas fell away, Tarik Batam Shalobara. Fadal tarik but adenga to kuda gana de yeran man when you get the denga brow was your god for YouTube is to tell her that denga they liberated us. They liberated us. They have few liberation songs with adenga. Like it Nuer is better a little bit. They kept shall namud malu. Wala dinu ma boko fi yom chekal na manona rujal shall namud malu. Da gana tanwer ma but adenga. That bus again el fadal ma Nuer was el Buri Nuer Mishigaba. Lakin looking back in 1983, the judge can make if you are any judge with Nuer. Me or comes a judge with a Medina judge with Nuer Yakwana Mabogulu ita amaling lab budun jesh. Mabizol amaling lab budun jesh. You cannot rebel against the government without military. You cannot rebel against the government without military. Mabizol amaling lab budun jesh. The question is, Karbina Kwan when he rebelled in 1983, can he do jesh? No, mind do jesh. Umin Bargazal. Amaling love for half an hour. Mavis askari word with adenga. Salbakir Jabba the beer with the Babir without Mulazamawal. Mind do shall Arab. Askari. John Granjaba root with a captain. Mind do shall Arab what? Askari. Mindanga. I don't want on Jabba root with a right. Mind do shall Arab white. Jay the Kulu de Nuer. That I read Butana Junubin. Jay the Kulu de Nuer. I'll miss Gaba. I shall Nuerfi. That's why Arab members of Guman, Ukuma, Sudan members of Guman. Lakin Ukina was a built from not Michel Lamunu, not Michel Samuel Gaitut, Samuel Gaitut guard we built from. Ma Bodio, Ma Benson Quine, the Nuer Kulu, Nuer el Fadal Figaba, Fukita Nyanyawan. And Nyanyawan Amal agreement with 72, not Raja Medina, Nueraba. Nueraba, what came to be known as Addis Ababa Agreement 1972. Nuer Mama Chitet, Nuer Maraja Juo, Nuer Fadal Figaba. That's why Bilfam became Bilfam. Udenga Michi Juo, Chuluk Michi Juo, Nas Kulu Michi Juo. Nuer Fadal Figaba. Lakin Alele Fizol Bogulana, Nuer Yokan Amal Kalamde. Tari Junubde. Ajade Bogulule comes to now Danga Demunu. Danga into follows a Kada Ajib. Ulo muko ma shagal ajat batak danga ba shilo zare ba sijilu te alele ga da sijilu shagala ba agwalak ba isum da danga ga da sijilu shagala da agwalak do kullu ba isum da danga division 2 de amalo division 4 ya amalo agwalak ma ba jebo kolo samal tut lagaw fa ga ba bilfam da bataw all the mind they went from bilfam da Nuer le bilfam da danga fi juba sim kalam de dal kuch fi juba na fiya ba na jabal danga belata danga kulu maynu jabal belata danga kulu maynu jabal. There's no mountain in Danga land. Danga land, the very flat land, farming land, the mind wa ba na jabal. Lakin alele God forbid God danga into jabal danga alele fi juba jabal danga it is all of tube danga ga la ma my brother think twice Fijabal danga Pijuba Griva del Finas Katalu Mala Banado Juno Korkaltam
no dama korkaltan indo isum mata belugo bata nas bata maldak nas bata Equatoria de denga yo da isum de kubur kaltan or korkaltan de denga yo jab isum dak and now is known as korkaltan dama mal bata denga de mal bata Equatoria samu be isum bata denga the renaming thing jafi barada da shilu no man gal Central Afanal de malakal yo gana na zere when you hear something called Central Afanal de malakal Central Afanal ile chulu gada mang bajay Central Afanal le wen de malakal zare yo Central Afanal de isum jedid de nga jabu u bagib kede Central Afanal lo nad ma amal kalbal kwes bakalam zere if people are not careful bajata denga ajata denga de ma wonaza. The very beautiful example de tarir al kana malu foga ya kwana agane bila denga ya budal fi YouTube lakin de kan tarir Sudan Yusuf kuo de ma den kawe nuba kan ga de gane belugata nuba bil fam de nuba we pika tab kutar fata nuba bi joas pele bozol 30,000 40,000 fi nyambanga fi tire fi munu man kan gane lugo batam wena le fata lugo bata denga sif da barao arab amara asile gede fi joas fiele la na tarir Sudan le agane bita arab ma fiele le fata la ganda denga bas yande kan tarir Sudan kulu agane bitam shalo bara fata la gane bita denga bas just imagine ya kwana imagine na mugzere ashane golu le kum bas we liberated you anana yawmal tarir Yo de gara mun lo lan bejay o lan meshi bargazal viton to disarm mujrimin ta ton el baktul nufuzu kul mayam dare ma fi acknowledgment daro lan amal shugul kwez nak o lan meshi li chumno lan fi gidam jej bita Sudan o lan amal salam ben dam Syria for the first time ben dam Syria emeti ma buran o salbakir pilich do lan amal kalam de fol nang ma fi kul gata jej ma fi do lan lakin ukir shukul enta da fall na ya ukir shukul enta wala namal shukul galat da fall na ya jabu to claim credit dan siasa bada denga da maji to bagara ito ba beji visa wala da no ito ma ba da denga my brother denga de batal wala namal aja de kulu jab salam bentalada inen dola udama sariya awal mara for the first time dama sariya موكومة السودان يدفق في حاجة واحد كلام يليد كلامه يل ولا نعمله وكل كلام ده انت دنگا جا قالوا من يعمل لفال نعمل جابي سمتاو ولا يمكن ما في لاوين ده تردو من ده كلا بس ولا ده دنگا ده تردو من ده كلا بس نوير كان قاعد طالع دينه بس وكل لنجا يا واغا اكوبا واغا بجور واغا What waga lakin ma jabu acknowledgment da la nyamal shugul kwes ma fi da denga yamala denga ita bishagalu denga isijil tarik ya ode nas gari chakalu parame yamal difala malakal le budun parame ma golak nuer kan bishil malakal waya me mas fela yo kan bishil malakal kan bishil floj kan bishil mala del kulu we know ajara gari kalam fi ude that we witness in it. And the social media in it, I was the big power, but our Kuma, the social media in it. For 2005, Mushakal and Nasser, they never acknowledged me. Kulukul, Chukul, I might be Danka, God, the social media in it. Alkan got a shackle, my Fialayo, Dana, but they will never acknowledge me. Kulukul. Woman, my job, I don't want to go to Toroku in Tank, Mavi, not to Jubalon, a job for live video there. Doctor, best I'll back in. بوقي بجاد كله لكنه كرشكل انت ضربوا شلغزارو ملكال اي ضربوا شلغزارو شكل ده فارم ما قاعد نوم شكل جاي في تجاه تاغنال اسفل لا يضرب في تجاه تاغنال ده فارمي اسفل لا وصل في باي وصل في وين ده فارمي ده يعمل دفاع ملكال لا عشان ما يشيله عشان اسفل لا ما يشيله عشان اسفل لا ما يفلج and if you dare me كده فارم يوقف بالله ده انا ما بضرب سلاح على نيله بوقع بكره كله لكن دنگا ما جابر يوم واي تو acknowledge
chukul faram mi shagal woman jabara faram de nyagat yo kuchi mata denga fadak lana chukul bata da kulu kasare ti shagal le denga te shagal le denga asa salam de salam al gar fi junub sudan de salam da mun ma de salam da nuer de munal katalu fi ale no talatar ma de nuer ba kalam shiru da dole ma ji batal that's government need reform but ale lumun ga kalam salam fi salam mai karabu salam da munu de salam da nuer ba karab salam da nuer ba karab salam da ma de nuer yo jab salam de nuer yo galle denga hukuma de ma shi batare ga batal ta ga karaba jata junub sudan ila denga lele de climate salam gal de salam da mun just imagine how many times Salva Kiir gal ana ma der salam you walk out from Madinawaba ana ma der salam. How many times in 2015 Salva Kiir walk out the galana mader salam. Lakin do they give credit le Nuer mafi Nuer zare yo big victim zare chu mugu da denga asa umun bagul de Nuer yo de karab salam. Just imagine de Nuer yo de karab salam de Nuer yo jab salam de madenga de Nuer yo jab salam de Nuer yo gal denga dola maji batriga batal that sabu bla katalu Nuer le ma katalu Nuer ba kalam da salam de that dollar is going in the wrong way ila denga mashi katal Nuer kulu bay yalla ta ba kalam de that Nuer ma kalam de lakin Nuer el katalu alele yo biga bigta malele de salam de batana de Nuer de kalam salam Nuer ma der salam be junub Sudan Nuer ma der salam de kalam da denga alele da Nuer ma der salam be junub Sudan o de salam ma da Nuer ma salam da man do man yo ma der salam just riyak mai shar malama kol fi waru tizayin garin anana ma ni shagal bakalam junub Sudan self determination alele de rata jon rata denga yo gar fu group o yom da uman yo kan gali chitim riyak mai shar malama kol that they stab the movement in the back oh shit they stab the movement in the back that's lama kol ma riyak mai shar de nyagat karab shunu walele raz bata jon yo gar fu group fi juba udah kalam lama kol gal mariang masyarakat nam jeli jib junub Sudan udah enggak galu ma dari wayda ta Sudan umman katal nas kullu kalam wayda ta Sudan they umman in time nas they finish they kill bari that's ma fi tarir Sudan ma fi tarir junub Sudan bagod fu mal way Sudan bagod fu mal way ma fi tarir junub de enggak in time nas ba kalam tarir junub te zola ga de kalam le umman katal samal ga yitut ba kalam tarir junub لو من قتل هذا الشوال كلام تعمل تاريخ جنوب لو من قتل تانجينيا اسم جنوب قيد كلام تاريخ جنوب أيزول بقول تاريخ جنوب ده توال بقوليته لا رام تامات كلام تاريخ جنوب لا ما جرى دايمات كلام تاريخ جنوب أيزول فتح كوجم بدأ بقدام ده عند تاريخ جنوب ده عند بقوليته لكن على لو كذا كل جا ده عند ده كلام كريد في جوبا قالوا من جاب دولار ده we liberated you udana da kan shakal mariam musharum bar malama kol alele riam mushar mai ne chokol lama kol mai ne chokol gorden kong mat ma sha buruj ta junub Sudan nazal gal yam da na den ta junub nazal gal lumma den ta Sudan yam da katal na lumma ne ga da juba lele o badal da za samal ga to de ko du guru da ra da nga ko du guru so denga da ya kwana denga da lo ma sha bu chokol bata ko su junub Sudan lo ma shabu chokol da denga ko to junub Sudan not because anana ma da roman lakin na zama ko isin umman ba samar ita ata addinin itala denga da manas ko isin kulkul akab human being fi dunia ne lana ita ba amalaje da aje bata ko umman bashilo kada umman ba kudi su mutam fago budun sadiye ite kan gari chagal rek ma charle ite kan gari chagal lama kon le ite gari chagal gorden kong le muy de kalam junub Sudan walele de jibi junub do kudi sumta fi guru ra John Grang zol al mad never is with a dollar tani John Grang mad never is with a Sudan John Grang mad junubi John Grang mad never is with a Sudan Umar Bashir by President Umar Bashir okay John Grang mad with BBC de galu de never is with a Sudan ma galu is with a junub Sudan de never is with a Sudan so mana John Grang mad Sudani
document bita jongaran kullu muktub Sudani udola jabu mafi ujabu kadu fi raz bitaw kadu fi guruj kal jongaran is a founding father bita wen de yo tri ga denga mashi manat fi Junub Sudan wi zo ma fam kalam da denga de te ba fam ma den ana mutakid na to lonya sana fara mun fam na tabandenga jabu da de gal is better than Riek Machar. Is it better than Riek Machar today? No. Therefore, we will wait up to we get full update fi tija dare lakin aje de machi batal lo ma mulu ko de pariang de bawaga tawale pariang de bawaga, you know. So this is what's going on. As of now, we will never say the munu control with any kang. Aje na bogulu ba na gabila ka chiluk da ma da ba na ru with any kang. Unu kuru da denga da nan mabarab unu kuru da mande o ida shabab da chiluk and media da chiluk media da Nuer report this fighting fi Malda as in which when kang ma unu kuru report this fighting as in which when kang Shala Kingdom Tungja. Now when you say unu kuru, you are buying into this denga agenda. The denga agenda. Albagul unukur, Malda Rama unukur. We are not anona kai shilu kai gebil, anona ma father. SPLIO control Malda, ma fichuluk for SPLIO. Fichikala da fichuluk fogo SPLIO. Pidu badu da shiluk fogo SPLIO. Chala community is not SPLA. Chala community, we don't belong to political party. Anona there is no bejiba rather brana, but no SPLIO bejibu, anona community, anona begi moment. Law Balaga Bajibu, Mindenga, another Bagi Magalak, another my father, the Munu Bajiba rather Tanada. They shatan, the Munu, another Bagi my shatanda. This will go to Shala. This will go to Shala community. Shil Kalama Bugola, Balaga Bajiba rather now. I do a Bajiba rather than another Bagi Mao. I do a Bajiba rather than the Shuluk another Bagi Mao. Atalo Shatanda, Java rather than the Shuluk another Bagi my shatan. Law Balama Bajibu, above Washara. Lo SPLIO bejibu anana bagi ma SPLIO manana da dina raza batana shuluk da ma izif albagolo anana tabala SPLA no anana ma SPLA mishila anana mishi gaba da shuluk mishi gaba shana raza ta shuluk ma mishi na gaba shana amal SPLA waye or munu waye no SPLA don't own shuluk. Ana shuluk is not a political party. SPLA is a political party. لو SPLA ما بتجيب أراضي بتاعنا لنا SPLA بتاع سلفاكير وSPLA وبيجيبوا أنا بجيب مع SPLA معنانا عند هنا أنا داير أراضي بتاعنا بس أنا ما فاضي ده أقول لك ده الشيطان ده منو دول بيجيب أراضي بتاعنا بس أنا بجيب معه دول بيجيب أراضي بتاعنا we will support them أي دول بيجيب أراضي بتاعنا حتى أزاروا division 4 لو جاب أراضي بتاعنا بكرة وقال ده أراضي ده شلون ده فين كان أنا بعمل support لdivision 4 ada batana bas chulu konan manabga belidin ada batana ba dahra batana kalam kedibu de agolak de jej bila inshallah no agolak galle kum de ba jej bila inshallah agolak galle kum de jej bila dole how many time agolak garagol kalam de das anana ma jej bila inshallah anana jej bila dole so lo agolak ma jej bila inshallah agolak be jip inshallah kef agolak be jip inshallah kef lo agolak ma jej bila inshallah ma ita shulka masal nam subul swalde mai tabga wise agwala amal declare themselves kala woman ma jej bita pinjala woman hukuma South Sudan People Defense Force woman machine bata alamat bata salbakir o salbakir insha Allah radu da shiru so agwala ma bishakal ma salbakir lana ma fi jej bita Junub Sudan bishakal kala marada shiru Allah agwala fadal de jej bita salbakir woman ما بشاكل بكلامات ذا شلوك لا أنا ما في جيش بدا جنوب السودان بشاكل بكلامات ذا شلوك كل ما في جيش بدا جنوب السودان نبقى واعيين ما يكذبوا لنا تانا أنا شلوك أنا ما شلوك داير راز بتاعه بس شلوك ما عنده مشكلة ما يزول لو بعدين لو كوما بيجا واحد أقول لك ما بكون جيش ثاني أقول لك بس البيت شغل دا جيش بدا جنوب السودان بدخل في جيش بدا جنوب السودان أقول لك ما بشوف شرارة تشلوك ثاني سبب أنه أنا قاعد أشوف أقول لك شرارة تشلوك عشان رارة تشلوك لكن لو أقول لك قالوا من ما تعب يشلوك
umman ma jej bida pinchalla umman jej bida hukuma خلاص اي زول بجيب اراضي يشلك ده انا بجيب معه why not ما اقول لك قالوا من ما جيش ده بين شاء الله من South Sudan people defend force South Sudan people defend force ما بجيب اراضي يشلك لان South Sudan people defend force ما قاعد يشتغل بكلام اراضي اسمعوا كلام ده كويس ما في جيش بتاع جنوب السودان بيشتغل بكلام اراضي بس عموما South Sudan people defend force ده ما جيش بتاع اراضي so لو اقول لك ما جيش بتاع بين شاء الله and they have abandoned جيش بتاع بين شاء الله لكن هم بيجي جيش بتاع دولة dan شلوك ده ما أراضي بتاعك أقول لك ما بيجيب بتاعنا لأنه من ما بيشاغل مع سلفاكير كل ومن ما بيشاغل مع سلفاكير ومن ماشيين بالتعليمات بتاع سلفاكير they get orders from سلفاكير وسلفاكير ما بيشاغل بكلام أراضي سلفاكير قاعد يشاغل بس بكلام بنزيم ده منو داير يشيل بنزيم بتاعه ده منو داير يشيل فلوج ده منو داير يشيل جوبا ده يوم مشكلة سلفاكير so أي مال اللي قاعد يشاغلونا بكلام بنزيم بكلام جوبا أقول لك بيشاغل معنا ده لكن أقول لك ما بشغل بلام فين جل لأن أقول لك ما تعبل فين جل تاني أقول لك ده جيج بلا جنوس يا قانا ده ما جري ما ده كلام أقول لك قالوا زاد أنا جيج بلا جنوس راد أنا جيج بلا جنوس راد لو من جيج بلا جنوس راد أنتوا بيشوفوا من بدي شغل بكلام مراد ده شلو no ما بيشغل بكلام مراد ده شلو أقول لك ما شغال مراد ده شلو تاني أقول لك من جيج بلا جنوس راد كلام أنا بقوله ده أقول لك ما بمسك مية ده مشكلة بتاعنا أقول لك ما عنده كاكي ده مشكلة بتاعنا is it our problem أقول لك ما عنده جسم ده مشكلة بتاعنا أقول لك بموت ده مشكلة بتاعنا ما مشكلة بتاعنا ناس ما عنده علاقة معنا تانا زي كميندي كاي كميندي أقول لك ما عنده علاقة معنا كاي كميندي أقول لك ده جيش بلا جنوب السودان لو سلفاكير ما بدل لهم أكل وما بدل لهم مية ده ضروب بتاعهم يوم ده وكده أنا فيه يكون كان قاعد في المدينة لو فيه يكون ما مسك مية بتاعه شلو قاعد يشتغل no it is between few يكون ما حكومة بتاعه ده شغل بتاعه ده هو عسكري ناس بتاع مانيا ما بيجي برا بعمل ده لا few يكون مية بتاعه جاء متأخر وما في جروج no few يكون شغال في حكومة ما جابوا مية بتاعه قتلوا عملوا كده few يكون قتلوا شلوك ما قال أي حاجة لأنه ده حكومة شلوك ده community so لأن قالوا ما تعمل community وتعمل جيش بتاع جنوب السودان ولا بالدبابير تجي تجي جنوب السودان سو ما بيجي كلام راضي تاني ولا ما بكلم كلام راضي ده يشلوك عشان ما تتعب نفسك ساكت ولا belong to South Sudan people defend force فارم belong to South Sudan ضربتها في ملكال ضربتها في وين امشي معاه كمان لكن فارم ما بيشاغل ولا ما بيشاغل لانه ولا بيجي شنو بيجي جيش بتاع جنوب السودان جيش بتاع جنوب السودان ما قاعد يشاغل كلام بتاع قبيله شالوا أراضي بتاع ما شالوا أراضي خلونا نمشي معكم صلوا أسفل أيوه ناس قاعد في قاعدة المظلومين لو شلوك داير تضم أسفل أيوه عشان يشاكل بكلام أراضي بتاع دم ودي يال بتاعك لأسفل أيوه very simple أنت داير أراضي بتاعك ودي يال بتاعك لأسفل أيوه يال بتاعك ده اللي قال لا بلونغارة ده كرومن لا دم جان أسفل أيوه عشان يجيب أراضي بتاعهم لأنه لما بيجيب بتاعنا لأنه يجيب لجنوب السودان تما بيجي تدق باب بتاعه لأن كل ما يوم وين أراضي بتشيلوك أراضي ده يشيلوك بتاع وين أراضي ده يشيلوك وتشوف دبابير ولا لابسه ده لابسه بموك بتاعه عشان نتكلم كلام بتاع أراضي ده يشيلوك لا يا أخوانا ما نفهم جزء ده شنو ما نقتل ولا نساكت ولا عمل سلام مع سلفاكير وسلام بتاعه ده لابس كاكي بتاع سلفاكير نازل عمل سلام مع سلفاكير كلهم ما لابس كاكي بتاع سلفاكير رياض ميشار عمل سلام مع سلفاكير ما لابس رياض ميشار ما قاعد يشيل تعليمات من سلفاكير لأنه هو عمل سلام وقاعد ينفذ في سلام بتاعه ما نفذه ناس بشاكل رياض ميشار لابس كاكي بتاعه ما كاكي بتاع سلفاكير ما قاعد يشيل تعليمات من سلفاكير ناس بتاعين دي متعلمة ما كلهم لابسين كاكي بتاعهم هم ما لابسين كاكي بتاع سلفاكير ده الناس بتاع سلام ده لكن والله لابس كاكي بتاع سلفاكير ده سلام بتاع جنو ده انت عمل سلام مع منو وانت لابس كاكي بتاع زول يبقى تعلمات زول بيقول امشي شاغل مع فلان زي what happening today ده شغل سلفاكير ده حق يعمل اجا ده ما والله انت عارف ليه والله لابس والله ليه يجيب كاكي بتاعه برا ويلبس كاكي بتاع سلفاكير وده زول بتاع سلام وسلام بتاعه ما نفذه
kef to libis ka ki bada zol tane ite yo commander in chief ta gwalak ta gada ga pinjalla kef de shil ka ki bada gwalak bara to libis ka ki bada Salva Kiir ulo Salva Kiir gala kam ci shakal mashuluk uriji dugulan ma shakal mashuluk ana zol ta pinjalla ta ma zol ta pinjalla te zol bada Salva Kiir ma fi shuluk ma ji ma Salva Kiir min mitet man gadi ja lo Salva Kiir gal lam ji tala din shuluk man batala din shuluk le tala mata dole o ya ida nga jagde fi alibno saba alibno tamane o ya ida nga jag kan masuk jej o kitikan katal shuluk fi na dia do ya ida nga jag katal shuluk o ma katal shuluk shan ma be shuluk lakin de tala mata dole de tala mata sa fere ko tawla ndey chunu ma o ya ida nga jag ya to mi shuluk wake up talim da the quest knowledge da the quest information da the quest karma ke de budol saget de jeji da pinchal da ma jeji da agolak ma jeji da pinchal tane agolak de jeji da dola woman be shirta la mad Salva Kiir o lo ba mo lumun de flow fi sama be shiru lo Salva Kiir am ci gal am ci ruwen bokuch lo Salva Kiir am ci gal am ci barzo lumun bokuch de jeji da Salva Kiir de jeji da dola ma fi zo lidu bu ci bulan be god fi gidam Salva Kiir kalib kalam da Salva Kiir yo commander in chief bada jeji be tawde wala ndama commander in chief da golak sane Salva Kiir yo commander in chief da jeji da golak so Salva Kiir yo bidi talama do waja Salva Kiir amalo le da hak butaw so utum ci luk de lo utum de rin inshallah de ay zo le be jif inshallah da de wogi ma zo le lo de SPLA yo ja bu ito bagi ma SPLA yo lan de der ping bata bas ita ma faade SPLA waye wala ci luk de ma SPLA waye ci luk de ma agolak ci luk de ci luk kay ke ñende way zo le be jif inshallah ci luk bagi maaw so lo SPLA yo be jif inshallah ci luk bagi ma SPLA yo ما اسفل لا يلزم في قاعبه ومن قاعد يشتغل مع حكومه لا من مظلومين لكن اقول لك ما مظلومين تاني ومن اكل شغل خلاص شغل ده حكومه جاي بتاع حكومه ومن ما مظلومين سو لو انت لازم مظلوم وراضي بتاعك شالو انت بقي مع ناس قاعدين في قاعبه ده يوم ناس بيجيب حق بتاعك لكن ناس قاعدين مع حكومه ما بيجيب حق بتاعك من وين حق بتاعك ده بيجيب من وين وناس ده بيجوا حكومه خلاص so lo ita liza bagula agwala goye dan ta ma bo kalam fi inshallah shut up ita zo liza bagula agwala goye da